Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Hi people, welcome again to Rubavu Real Estate as usual. Ndabasuhuje mbahaye ikaze muri Rubavu Buy and Sell Limited. Twagarutse nanone, niba uri mushya kuri YouTube channel yacu kanda subscribe kuri no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi, like, share, comment, byose ni ingenzi kuri YouTube channel yanyu. Kuri YouTube channel yacu abantu muduteze yombi muri mu Rwanda, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, nizere ko namwe muri amahoro. Dufite n'izindi mbuga nkoranyambaga wadukurikiraho kuri TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose amazina namwe dukoresha Rubavu Real Estate. Twagarutse nanone hano turi rero Rubavu ahazwi nko mu Byahi. Murabona ko ndi mu muhanda, niho duhereye. Turaza kugenda dukomezanye mbereke amazu tubazaniye. Turaza guhera kuri inzu y'ubucuruzi kuko nayo irimo. Aya mazu tubazaniye ari mu kibazo gifite metero kare 500. Iyi ni inzu y'ubucuruzi twayita nka boutique, ko nayo biraza kuba bifatanye. Turinjira mu gipangu mbereke andi mazu tubazaniye. Aya mazu yose ari mu kibazo gifite metero kare 500. Ahantu rero tukaba turi kuhatangira miliyoni 75 zonyine. Tuzaza kwinjirana mu gipangu mbereke ukuntu dufitemo amazu menshi. Harimo amazu, harimo inzu nini principal, inzu yo kubamo n'andi mazu ku ruhande yo gukodesha. Iyi nzu nini rero ifite ibyumba 4, salon na salle à manger, ikagira na douche na toilette mu nzu. Kugira ngo muri kubona ifite parking nini kandi yisanzuye, na ahantu hanini cyane. Inzu nini nindi. So andi mazu ari ku ruhande yo gukodesha nayo turaza kugendana nyabereke. Ni inzu ifite ibyumba 2 na salon, ibyumba 2 na salon. Umuryango wa mbere n'uyu, hari umuryango wa kabiri n'umuryango wa gatatu, hakaba hariho na douche na toilette byo hanze. So aha ni ahantu heza cyane, ni sure deal, ni VIP neighborhood, na ahantu wagura bakajya kwinjiza amafaranga menshi buri kwezi, nawe ubwawe uhaba ushobora kwagura ukahakodesha byonyine. Duhamagare mu bambere rero kuri miliyoni zawe 75. Duhamagare kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe cyangwa se kuri ekara. Ushobora no kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zindi dukoresha kuri TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn. Amazina yose dukoresha amazina amwe, Rubavu Real Estate. Aha ni ahantu hanini rero, ibyangombwa byose birahari, uguraho tukorerwa mutation, kandi Rubavu Buy and Sell Limited tubigufashamo, tugufasha muri process zose kugera zirangiye. Tuyizewe cyane rero mu kugura no kugurisha ibibanza n'amazu. Dukorera mu ntara y'Iburengerazuba, especially mu karere ka Rubavu ndetse n'akarere ka Musanze. Usibye n'ibyo tunabafasha kubigura no kubigurisha, tukafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire. Tugufasha gutura ahantu heza h'inzozi zawe, kubaka ahantu heza h'inzozi zawe. Rero Rubavu Buy and Sell Limited buri tuba duhari ku bwanyu. Waduhamagara kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe cyangwa se ukatwandikira munsi y'iyi video down below. Hari ahantu hagera umwanya wa comment, naho tuba duhari. N'izindi mbuga nkoranyambaga zose dukoresha tuba duhari. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. We always here for